Chief Executive Member ke Khasil Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo berjubab ya ke jingkeli balawan ra dau ba Ricky Shulai habaya debat ke jing menteri kam ya ke digital na ke benta ke trading license usia mulong ba ya menta kidang pejnya habajubab ya ke jingkeli bendra mulong ba kilaya persyang ban ya keren bat ke National Informatics Center dang ban soto ada penteri kam da ke digital habaya debat ke trading license ban long kumno habaya debat ke nil ong ya menta na kaliang jang ke district council kampat dan keno ke jang perkat lamar dan kam shibun ki kendan ki bahab ban le kam tam ya ki bre balat bet ban tre pat dan kam ru ya ke pisa ban pentre kam dai nak ni kedau baya menta kampat dan keta ke jang ban kre ya ke digital ha ke baya dai bat ke trading license haba jubab ya ke jang keli benrab unang yalam kaliang persya ubi kita starwal khan CM ulong bana kaliang jang ke executive committee ke soto syai kedar balada pentre kam ya ke digital ke long tang na benta ke jeng pentemaya ke ya trading license hendrai na ki benta ki ba apply temai kin haban wan ban apply share office The matter is being examined.